Josephine ni izina rihabwa abana b'abakobwa. Ni izina rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo risobanura ngo Imana izongera. Biva ku ijambo n'ubundi ry'Igiheburayo ryitwa Yoseph risobanura ngo Imana izongeraho. Amwe mu mateka rino zina nuko mu mwaka w'1930 muri Amerika yari iri ku mwanya wa 13 mu mazina akunzwe. Naho uhereye mu mwaka w'1880 ukagera muri 2023 muri Amerika bari bamaze kubarura abantu bitwa ba Josephine bagera ku 324,515. Aba ni abantu barutaga abari batuye French Guiana. Bimwe mu biranga abitwa ba Josephine. Josephine akunda kwigenga. Josephine ni umuntu ugira ibanga cyane. Josephine akunda kandi akanyurwa n'umwanya we wenyine. Josephine ntapfa kwizera kandi ntabwo ari ikintu icyo ari cyo cyose ahita yirukiramo. Josephine yita ku isezerano rye kuko arisohoza. Josephine ni umuntu ugira umutima woroshye, akorwaho n'amarangamutima cyane. Josephine aba agaragara nk'umuntu udakunda kuvuga. Josephine ni umuntu ugira igihagararo gikomeye, ariko mu by'ukuri umutima we uba woroheye cyane. Josephine azi kurinda isezerano rye. Icyo yagusezeranyije aragisohoza. Josephine aroroshya kandi agakunda guca bugufi, bituma yitonda. Gusa hari ubwo agira umujinya w'umuranduranzuzi. Josephine ni umuntu uzi gusesengura ibitekerezo. Josephine ni umuntu uzi kwitegereza, kandi Josephine ntajya yivanga mu bitamureba. Josephine ari mu bantu badapfa kurwaragurika. Josephine akunda gutembera, kandi Josephine ni umukozi cyane, ntabwo yihanganira abantu b'abanebwe. Josephine aba yifite n'igitsure. Josephine ni umuntu wumva wajya mu birori, kandi Josephine ni umuntu uzi kurwana ishyaka. Amwe mu mabara aba Josephine bakunda harimo icyatsi ndetse n'umweru. Umunsi w'amahirwe kuri Josephine ni kuwa 7 ku cyumweru.